la majuba kuselwa ingubo eyashulwayo ensimini yase-Edeni kodwa sizothwala kulophelele wena washulwa ingubo lakho lengubo lena eyashunqulwayo ensimini yase-Edeni ibuyelena kuwe lapho khona usengayithatha le ngubo ebelithi iBhayibheli yathathwa uMethikoshethi ebelithi iBhayibheli kwehluzima esuka phezulu ephalesi ayakehlanga yedwa kodwa wehla nengubo azokwembathisa yona ukuze ungakhuphukile ingubo yaseLodibar kodwa uzuphathe yaphezulu isandla sakho la njengoba umile iLodibar yakho uyayazi asibeni iLodibar yakho uthi angisakhona uphuma utshwaleni asibeni iLodibar yakho awusakhona ukuye kuphakatha asibeni iLodibar yakho awusakhona ukuye kubulala abantu asibeni iLodibar yakho ukuthi haya ngisayiboni mina ngiphumelela kungenxa yama-generational cases asekhaya kodwa sizothi nanguzima ukubaba uJesu nanguzima wehla kehliyedwa wehla nengubo azokwembathisa yona uNkulunkulu onamandla